miena yothe ka muri auda ka muri Jubilee muke mureho ne meciria ta marema ngucia niguo kire ona mweke tondu ngirora ona ciama ici cianyu ri wigura ndacita nyama ciama ici cianyu ri ti itiri ruhonge rwa gukuria tugetiriri ihi ndatongoririe youth league gicoka ngituika kina wakora tu either ni ukirugamete uguo rugamete ndurona to mwena fata na mwena oedi na mwena ugi murana muno guthondeka kiama kianyu niki tabe ujithi gwiciria hena factors nyingi iria itumite mbeu njithi maremo guthondeka kiama kiao na one of them ni nginya financial capability ya mbeu njithi wa constitution ni mundu below 35 years all lifespan ya moyuthi ga period kau ni warike university wena noko miaka 22 tiguo warike university ri utamak miaka 5 wakinya miaka igana 22 plus 5 ni undu ni on general scale werekeire 28-29 by the time uragia tu indore ni ukirukite gwitwa mbeu njithi kuringana na watho na nikio wonaga hena andu marethiniriria kuita mbeu njithi tumetaga youthful timbeu njithi koja heno modenda gukania ni mwadirikania ningumuhurira atige kuhenania ngia ni mbeu njithi tondu ucio wendo gutige kuhenagia tuthira mbere timbeu njithi no ni marehinyiriria na makeita youthful ni makuhiriirie mbeu njithi na wala lifespan ya muyuthi Kenya ri na interest ciake ri by the time urarikia thukuru okoro ni university ureciria uhoro uri okuona kawira toto mutu ndutuka wakirire ni miaka mingi ni undu thiaga miaka ena ukarikia degree arafu ugathie ugeterera hanini ugathie Kenya School of Law ugathoma mwaka umwe arafu ugeka kigeranio kiria twitaga Council for Legal Education Examination arafu riu ugeterera miaka 6 months ugika kindu twitaga pupillage arafu riu after the 6 months ni wetagira period wa petition ni no nginyo petition the Chief Justice getha ku admit to the bar kuko nona miaka yothe tau ndandikirwo haha riri ndagitari ambiarikia ga miaka 5 acoke aga thomia ngengi aga specialize ngengi na ndiye kana ngia gairi kugo ege 10 kugo by the time akoni 24 plus 10 34 so by the time ureciria kana urakorwo na time yo ya gukorwo na political affiliations kana go formations ya politics ri ni ukirukitie miaka ya mbeu njithi ni mbeu njithi areciria uri kuona irio ni hena mayuthi aingi matari na mawira unemployment rate is very high no retha mundu ni uretha mundu ni ureciria maundu maingi koguo ugakorwo preoccupied na ntonaga nginya in developed democracies hindi ria makoretwo busy na maundu maingi ri ndukoragwo na time even ya gukorwo politically conscious ni undu pressing needs nicio ciguka mbere politics ungirora the structure ya life ukorwo ni hierarchy urauga ni ugwiciria uri okuria kana ugwiciria uri guform kiama kuo mbeu njithi ni makoretwo na challenges nyingi na nikio tukoretwo tukiremwo guform kiama gitu no ni diretikia ate in the near future maundu macio ni marathie tugi close gap na nikio ayuthi tani maretia ite getha tuingire hau na tuhote ku ramp up the speed ya guform ciama citu ta mbeu njithi ketuka kuro IG atiriri ona gutindeka tondu ona mathaa makwa mathiite guthie na nwageithio ni Fauru Munyambu ndagithika muno Fauru Munyambu ndiuka uri ihenya-ini akurugama kuria gatuanyaga gite kia MCA ni ethaga tikiti wa Jubilee nga ndiye uria gwathire aji agikuyu maramenya aya meuda nyamwe Jubilee me Kenya Kwanza Mwazimio ati mweri 10 wakorwo kwena mundu tari mugikuyu thingira wa ireki undu ucio agikuyu maramenya ni kuga ate andu matiri maramenya wega na ngai atuige muoyo tondu gucia hindi yo niguo andu makamenya fata wa giti kiu na at least gikime kumenya fata wa giti giki muthamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta ari o muoyo tongai ni kumuiga na Ndiritu nironire nginya mathiko-ini ma Moi wa Gibaki uri andu maramuganire na Moi wa Gibaki ni kurikana he hindi they still he's the best president tonato itiniato ke Thika Road na he hindi Ndiritu to atagwo General Kiguoya akerwo ni muruthi utari magego na nginya gwiko demonstration nene muno na andu itu na ithu andu itu makiuragwo nigetha aigatwo to 7
tondu by that time andu metikitie utongoria wake ni muru muno no thaici andu acio makite maundu macio ri no maroma makauga atiriri ati Moi wa Kibaki andu acio makite maundu macio ri no maroma makauga atiriri ati Moi wa Kibaki ni the best president ever na hindi yo Kibaki emwe ona agetha kura ri mauga ati ona kaba Moi ku andu itu matiganagira na andu mweri wa 10 ndirona sa tutikara muno tukajia gwetha Uhuru Muigai wa Kenyatta kuri Icaberi twimara muthuri ukotutare ukotunie gacira anga ni wonete kuraihu tukamwira anga na ne mamwe ko ndahenanetie akiuga muthuri ikaire thi ikarire njungwa ona kuraihu gukira kimite iguru hena kiuri horo wa kiama na mbeu njithi ndiritu he mahithia mbeu njithi tungihota gukorwo tugika ati tukorwo tuhana ta tungitengerania na nene itu ithu twa discover taru ni hakwa mwene da discover need ati ndingihota gutengerania na aria me iguru riakwa ni ni kumenyihiria ndamenyihirie na ngimatua maithe makwa tono mariko muguga mundu wothe wari karia baba ni baba ngimatua maithe makwa riu manyonie gacira no guo niguo Jubilee no mahoya go kamera athuri mungiona ithenya hei uguo niguo ni ndatuire na focus iyo na mutori muno ri ndagaga no ni karugendo kugu nani no ngona no ngona kani ni nyonete na utamerithitie natiga kuhanda kuguo ithui uria twikite thini wa kiama kia Jubilee ni guikara thi na athuri aya nigetha matu ofe tutina mubango wa kuregister kiama kingi kiama kiu ni kiu tuthie tuwete kahora transition iyo ithiekete kahora na athuri acio meku nginya athuri amwe andu matamenyaga bata wao ni no njuge ni ona gukinya haria nginyite ona muthuri ta Murathe has mentored me so well muthuri ucio tondu experience ida Murathe nayo thini wa utongoria thini wa management ya kiama ni kindu ona ni ingienda guthoma ajiri atiriri mundu agikinya haha ari ageragera no be ujithi ni turakinya haru tukenda gutengerania muno ugeciria tondu riu ni ndi senatari riu ngwiciria ona ni no ndengerania na no fomu kama kiama giakwa no njiki atia no ni wega but ni wega ningi gwitikira gwikara rungu rwa mundu ugithomithagio maundu ugatiri mutongoria uria munene fiu kana the greatest leader is a person who is willing to be led ni mundu uria ungitikira nake gutongorio umenye ni matha ici ri to ni ameha kahinda gaka ari guikara the nao manimente nigetho na ithu tugatikuva ku kiama gitu kia Jubilee na nginya twina youthful leadership yako ta director ta munene wa githurano uria rari in charge ya githurano etago wade to ni young man ni be ujithi leadership yo uria no amenya position yo ya horo wa elections uria ikoragwo is a very key thing in the political party. Ugakora kwina andu ingi of course be ujithi meku organizing secretary bitu no be ujithi utongoragia women caucus no be ujithi kuguo ithu gitu kiama gitu kia Jubilee tugione kiama twina mubango wa kuregister kiama kingi tondu ithu ni turaigwa twina space thini wa kiama kiu and given no time maybe turakorwo party leaders turakorwo deputy party leaders but with the time maybe ho no tugukinya na ni wega andu twirute gukuria ciama citu tiwega ati thaa ici mwakona kiama gikithura hinda-ini ni mwakorwo mugathoreka kiama kingi ugithi ku South Africa no tugie guthi South Africa kuruta US ukoragwo kwina Republicans na Democrats icio nicio ciama ikoragwo cikuo kuguo I'm looking forward ati kiama gitu kia Jubilee ni tugukorwo tugithoreka structures iria ciku outlive mundu wothe nginya whether ni mundu ta nominated na kiama kia Jubilee kana officials a kiama nigetha tukorwo tugikorwo na ideologies cia kiama tuge ithuire twina plan ati tuona pathway ya power ithuire Kenya no tugikenda kumicenjia na miaka 20 igukari ka miaka 30 igukana 50 kana igana ri ithuire Kenya no ri twi leadership ni tugenda gugakuka no tondu muthe mwatho thoreka kama gaka mukana manifesto ya kiama kiu rwa miaka 5 mwathoreka kiama kingi mukana manifesto ingi no tugikona manifesto imwe ta kiama kia Jubilee tukoragwo tukauga ino ni njira turenda gutwara bũrũri witu wa Kenya I think tugukorwo twikite ũndũ wa bata mũno na tondu wa gweta Murathe uthio kimwire ario haria akindigire ndigukinya ndumĩrĩri haria ndigire ndigukinya ndumĩrĩri akimumentaga no ndirarandura atiriri kwanyu kuratwika kwata ukorwo kwi the first deputy president mutumia ndeto icio muraigua atia mureta aikaria Kirinyaga mbeu njithi tawe kuna ati hena mutumia hihi ona ikonde gutuika no ni aragwetwo ukorwo akora deputy president wa mbere gwiciria ciĩgie utongoria wa atumia ni undu wa gukenerera niyo as a young leader na ndi mutumia
ni undu ni tuonete aria maragwetwo muno aria menegweta ni maumite Kirinyaga ni mathakarwa mwena wa Azimio ndikwenda kumeta andu a guzimia ono korwo senta ni aratuingirira muno na kwina governor Anne Mumbi wa iguru koguo ucio ni undu andu ma Kirinyaga mayukitie na undu uria ndengiuga uhoro wa andu a Kirinyaga ni andu masupportaga airitu ao muno ngwiciria Kirinyaga ni ona irari na pioneer female governor gutionekete muno guku Kenya kaingi governors maitu kama kuyo ndikwenda kwaririria performance ya governor wa iguru hani undu nini ndiretia gite kia women representative koguo ingikora counterproductive obviously kwariria maundu macio ni undu ni twikwe maundu twitaga in politics sensational koguo ndengiaririria hari ndengiaririria ha hena andu megukena hena andu mekurakara na ndikwenda kwantagonize andu thaici ni undu uriuga politics hindiria we mweru you have to learn no nginyo learn to tricks to paths to ukeherera tu ukamenya ni undu kaingi ni ukoraga central region tutikoretwo tugikuria atongoria na ni kuga atiriri nie ta muiritu munini ndiraingirire hau na maguru makwa na ndireruirira na hena andu maranyitirire no acio ti andu aria makoretwo utongoria-ini miaka mingi na ucio niguo thina twinaguo central ugakora atiri ona tutire na mundu thaici tungiuga angioerera atuike ki etie gite gia president anwa iguru kana mathakarwa ni marakomenta anwa iguru na mathakarwa itu makimita kwanyu Kirinyaga mathakarwa umite Kirinyaga kana angereshe etago wangui wa Ngereshe uria ndengiuga ni atiriri mathakarwa ndikoretwo na any direct contact nake ni undu gwiciria nginya uraihu wa miaka hindi ria ari active in politics ndari thukuru kuria Kabare Girls no ni amotivateaga na akoretwo umwe wa role models akwa ni ndamonaga nanga kena muno na ngenda gutuika mutongoria take governor wa iguru ni tuikarite nake thi akahe maundu meri matatu megio tongoria Wangui wa Ngereshe the same thing koguo no njuge atumia Kirinyaga aria meho thaisi kwenda mundurume ora komenta kureto yes na no njugio na ngenere ni undu ikoretwo across board ni ngoretwo ngimento ni majority leader wa Kirinyaga etago Kamau wa Murango kwina commissioner Alista Murimi koguo thaisi ni turanyitirwo no na acio ni mbeu njithi tutingimaringithania na aria makoretwo ho miaka mingi na tukoretwo tugaga ono gitengera ri he relays iria twitaga ugatengera ugakinya handu uga pass baton to the next koguo undu ucio ni uraga central region na ungirora region ici taingi ni urakora they have a crop of new leaders kwina kina Murkomen kwina Kilonzo Mutula Kilonzo Junior na central ni twagireiro tukurie leadership ni undu ti ati utongoria no nginya ukoro wa andu akuru ona andu akuru no manyitirire mbeu njithi mamire atiriri u niguo gacira gaka kagerago wagera haria ni ukura he kaundu ati agweta no ungirora muno na ndina mwihoko hihi aria mekoro mari ite-ini cio thamaki tondu twatangatha na professor kindu miaka 20 no tuonete na maita maingi ni gukora tiraithi gutindikwo tika togu wagweta muthuriti David Murathe we no wagweta kuna majority no gukora ati gikuini ni harega thina kauga do you know anybody ati utoe mundu tiraithi either tagite kiu wina kio gia senate either kana director either kana minister either kana ugiti oro giothe ri tiraithi togoroni mundu hita toto kaitu kau kena gukubwena kuratuka ati andu othe marenda toto no riri na toraithi gukuria to identify ati ni ndona nguge IG au maino na mundu ucio ni mundu mwega wa gukuria ati kugie na undu deliberate wa gukuria niki ni tondu wa rucio undu ucio ni wonete nguge IG ati nikio twakinya haha turi ati muthuri ti Raila Odinga aretha running mate uguo na kimuri arageria gwetha uguo na kimuri Ruto nake aroko nake aretha na kimuri mundu akauga ni nie ndirenda no hiya arora kona haha aca tukigukirwa aca kundu guku ri ona tungega kumaheri uti kundu mangithi ni ngoda kuga atiriri ndirito ni haria nginyite ni tondu wa mentorship ya thuri acio
tondu baba ona ndakiukaine ni ndumete family icio cigweta njiraga andu gwitu ni mutongu muno no aikorwo he kindu aciari akwa mathomithirie majire guka Nairobi ikara na andu wega tondu ona gikuo akiugire andu niyo indo na mbeũ njĩthĩ na nĩngũcoka ũrĩa ngugĩte korwo twĩtĩkĩra gũikara rungu rwa athuri aya tumahe gĩtĩo kĩao tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mabataraga nĩ gĩtĩo tutigũgĩkuruma mũno mũndũ ũyũ no gĩtĩo tu ũtamerithĩtie na tiga kũhanda na nĩngugĩte ona nĩ karũgendo njũkĩte nginya amwe makanjĩra rĩu thirikari nĩ ũsapotĩte mũno tũtionaga nĩkĩ gĩa bata marĩ ma gwĩkĩra ũkorwo mũndũ wa kawaida oro ũguo but niĩ thamiria no yanjĩraga aha ndũgate mwĩhoko Ngai waku no agoka itoy ready menyaga agokira njĩra no rĩu tiga tawe nĩ igana thĩinĩ wa mentorship to nginya horo wa siasa nĩ kũrĩ nginya horo wa biacara nĩ kũrĩ thĩinĩ nginya karia ya mũndũ koguo ndwĩti andũ othe maturora haha rĩ ti othe maspa gũkorwo atongoria a siasa wenda gũkorwo kũhũra biacara mũndũ wenda gũtuĩka mũtangathiri ngĩ tawe wenda gũkorwo mwarimu na maũndũ marĩa mangĩ mothe koguo mentorship ĩkoragwo across board wega nĩ gũikara na andũ arĩa me mbere yaku wega na nĩ njĩraga andũ mũno mũndũ ndarumaga kĩrĩa endaga gũtuĩka kana kĩrĩa eriragĩria kana kĩrĩa mwana wake angĩenda atuĩke ũndũ wa mbere arĩa me mbere yaku maheaga gĩtĩo o rĩngĩ gĩtĩo nĩ ndwano ĩtagietagia kĩũngũyũ niĩ nĩ njũĩ harĩa nginyĩte ndanahingũrĩrwo mĩrango mĩnene mũno ti tondũ wa gĩthomo tondu tinigire muthomu muno ti tondu wa kuria nyumite tondu kimite kundu kwega muno na family itoro ndikiri igwe tondu ndiwikaine no ni tondu wa gitio na consistency okay na focus yo kugo o haria mundu ari etha ni biashara uruto kana ni undu wika kana ni undu wikaga icon wiriragiria ugatuka kindu kana ta mundu fulani ri we mwethe na umenye mithire yake na acio me mbere itu mbeũ njĩthĩ gwĩra kũmũthaitha tutiga rwĩ social media nĩ yokire kihana andu kihana ta igana ni andu othe ati mundu ona kumukuru kwa jenga ona no akurume ndĩri tuikarite haha to nĩ ũkũruma na rĩu tene ati mundu angiendie gũkũruma nĩ oke mũcemanie nake akurume rĩu ngenda wana tondu onake Facebook na ndĩ Facebook ni kana ta toigana ni ũguo ũndũ ũcio ndũkana tũmetũhane ta toigana na kana twagire andu ya gĩtĩo kora twikate niguo otugithia tatu kuri ke nyambe njoke kuri we itanoka kuri ke nyambe njoke kuri wakiri twanda kaci cigana tugithia gutiria kora twika agikuyu ne matugite uria marenda wakwanta mundu wa deputy president ndo ono ngimuthinjira ndangithama wakona mundu wa support president Uhuru wa Kenyatta na Odinga ndongi muthamia hau nugacokwa kora kwina gikundi kinene muno gitaratwika motivated na gitikaumira na watuika rita rĩa mbere wa gukora tiga hi andu aya atano maretha giti either governor na senator makiumiria andu ao niguo mathurwo ri atwahota gwikora andu aingi matikaumira ndeto icio ciekuo ni gukoretwo na mĩario ya voter apathy especially Central Region no ndingiuga ni atiri andu nimekwenda motivation ya kumira muthenya ucio wa 9th August mwaka uyu turi na ni atiriri mutongoria uria urathura kana uria witikitie ni we urenda ri kana uria ureciria uria arenda gwikira Kenyans kana uria araofa gwikira Kenyans ni we angitongoria no nginya umire getho thure na tuge atiriri ungithura William Samoei Ruto ta president no nginya umire umuheke foot soldiers nyondo ongega kumira umuhe foot soldiers ta niyo kuria parliament ndangihota gwika atia ko implement maundu maria arenda thĩinĩ wa bururi uyu witu koguo voter apathy ikuo no andu ni turamariria nginya tuka campaign igakorwo ito rutari maundu meri maria maturite miaka 29 maumageragia mugikoyo ni ati mena candidate irebe-ini riu gutire tundu atia ikoyo niguo tu matina kiama dominant torecia na korwo kuo Jubilee DP na korwo kuo na kia na korwo kuo ati maundu macio mere matariho gutire kindu kigituma hi mundu umere ni njugire UDA ni kiama national na ni kiama dominant Central Region no tutie na mugikuyu no tutire na mugikuyu urarugama uretia gite gia president koguo ni turareria na andu makine yandirenda ndimuthaithe mumire on 9th of August ni undu mwaga kwiyumiria in large numbers no ukorwo ni ura support William Samoei Ruto no wage kumuhe kura na go support William Samoei Ruto ni kumuhe kura yaku koguo ni turareria andu na ni turamera ona ukorwo gutire na candidate mugikuyu no nginya mathie ma make decision nayo ni right yao
ukiuga horo ndiro no nginya tume matha makwa na mathira ndiendaga kuhitia kuri andu akirenyaga kuri andu marakua no ngimera ati wa mbere ni ndenda njokerie timu ya kwa ngatho ya volunteers aria manjikagira campaign na makerutira na nginya na mbeca ciao bure na nie ndirenda kumwira andu akirenyaga munyitirire nyundu nie ndina njenda kirenyaga na ndimwiritu muthomu na nie ndikanyuga gwiciarira aciari na mbeu njithi ndiretekia ati ndatuka wa kwiyukia giti kia women representative nitugucenjia kirenyaga na nginya tu expand capacity ya performance ya giti kia women representative koguo ndiramuthaitha mweri 9 August mweyumirie muthure Jenjeri Maina ta women representative wa Kirinyaga County na nginya siasa cia Kirinyaga nituramenya ati thaici gubernatorial seat likelihood kauma gicugu Mwea DG Kirinyaga Central Senate koguo dia ndiramuthaitha andu a Kirinyaga mutuhe giti kiu kia women representative ndimurutire wira inyuothe ngugi aiji ugitiriha kuratuika ati kiria kirarehe siasa ici gikuyu-ini ni the pressure of presidency andu ta maraga mwako nikio marauga tutikwenda bakirio to mutienda kiuri ona DP marakenda giaki na to uguo tu language hiyo ya tukuragia horo igi githomo njwe ndi muta muthenya onge urigi transition wata ukurati andu aria mara transition kuma ona class 8 guthii form 1 kana ona aria maracia thini wa itura wikura andu ingi matigia githomo ona twina maundu manene muno kumanyumba na kina utonga munene muno wikure nikio maita maingi mekugura narrative la yiri andu megwikwa atia andu mekumira guthurana ni undu wa ki ngogeji matina president na matire na kiama maraiguithio hihi tugetiria guciria ndiritu aikorwo ni njwe nditu ni macera na tigona ni kahinda gaka ka tamu ino ya uthamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta other counties makoretwo makiona some development hau gabere tiguo kurari ndiritu gwi counties ni tondu maybe matiana mundu hari iguru maronire ramiria iria mbere Uhuru Muigai wa Kenyatta athana he amwe maronire mathibitari mega muno Uhuru Muigai Kenyatta athana ani undu wingi wa devolution na uguo tiguo kugikorwo na atongoria angi tondu ona tungiuga twina mbeca cia counties tuheagwo ndiritu maoma itingihota kunina mathina ma county no munginya mukuona goodwill na national government kugete uri andu ni makona fata wakio na thini wa githuno gutikoragwo na kwa guthurana ni guthura your opponent koguo ni nguthaitha andu itu especially andu aria mendete ruri ruru tariki 9 mweri wa 8 andu itu mugetikira gukira na kumira muthure mundu uria ungihota gutwarithia na mbere agenda ya muthamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta na Uhuru aikia maitho aikia ndurumeni ni aronire mundu ungihota gutwarithia wira uyu arambiriirie na arikirie wega o to we Uhuru ararikiririe wira wa Gibaki wira gutire project ona imwe iria Gibaki ambiriirie ya kwamire no tha ici kwina mabarabara maitu matarikite kwina damu turaka uhoro wa thitima ndurikite uhoro wa kahua na macani na maundu maria mangi magitarugituke muno Kenya region Uhuru hena program enayo na ndigukorwo ahotete kurikia ni wega muno tuthure mundu ati ona ehitithio mweri wa 8 mwaka uyu mundu ucio ndagatiganirie projects ciothe iria muthamaki ambitie ati barabara anyu ni karika thitima kwanyu no irikagirwo na mai ni mekurorwo uhoro wa mathibitari na maundu maria mangi mothe ku andu aitu ndamuthaitha gitio kinene muno agikorwo he mundu wendete ruriri witu na bururi witu wa Kenya etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta muthuri uyu niwe wathire ICC ti tondu wa kwa mundu woragago kana maundu maria mangi no athire ni tondu wa mundu aigireirwo agigeria guteithia ruriri andu aitu Uhuru uyu tumenyerere muno tutikana mwethe na kwiguga ati ganago ya riria yakua tumenyerere muno mweri wa 10 tutikana aragera ini kuria Icaberi tugithi kwira Uhuru please ni twahoya thinjo ni tondu ithui tutioni ate tureka ndiri tumuthakiriria ekiharo-ini ni aroragwo muno nakoneka tareka a lot of mistakes na ringi muka kumenya value yake nginya ria muthaki ucio ringi akaunika kana thi transfer kundu kungi niguo mukamenya na ni ma muthaki uyu ni atuteithagia muno Uhuru Muigai wa Kenyatta ndete bururi na andu aitu ndamuthaitha mutigetikire guthie kiama-ini mutagakoragwo na say yaguo ati kiama kiu mutongoria wa agikauga muthiu ni tondu wa watho turahetukirie bunge hinda riri ati andu amwe akwa muthurite miaka mieki ona iko ni agikuo gianyu matikakorwo
na matigako na platform ya question kumuria kiuria kana kumukararia na mundu wothe ukagiria gukararia mutongoria wake agakorwo aikitio nja akoretwo agite gĩake no ndungiendo itu tuige thayo ni uru muno ati thaa ici ni kuratuika ati thini wa gitaro kia Mount Kenya region ni tondu kwina andu mara support amwe mwa Kenya Kwanza na mwa Azimio ati no tukinye handu tuhane ta tukuhurithanio haro ya 27 yari igwe tukihurwo nigikorwo gigiconoko muno ona kuri maithe maitu aria maruire wiathi witu wa Kenya no tuenjoyaga muthenya wa umuthi ati no tukinye handu ati ni hore komu ahora na kaigo ni tondu wa siasa andu itu tutigete kire kugayukanio ni siasa ona ikoro thini wa nyumba yanyu wina mundu atasupportaga mundu uria we gusupportaga ndamuthaitha na gitio kirene muno twina Kenya twina muturire thutha wa tariki 9 mweri wena na Kenya gutiri kundu iguthie no we no ukue ona wakua Kenya no iguthie na mbere Kenya ndikarugama tondu ate we ndurikuo Ngai witu amurathime na once again thank you muno tondu wa Royal Media na inoro na inyu daily tondu ni mutwitaga na mugatuhe platform Ngai witu amurathime kuratuika tugethi gutiria tandeke mwe hihi ati haru barachoka nita aikuure mamenanite ndu wa mugeni matimenanite ile tondu ani mana support deputy president again mana support Raila Odinga nago tuika ona thutha wa githurano ni tarumena rota ruri okuo nate onore okoya gite ndagakorwo na bata wa kumuiguithania tondu angihota gwathana mutari kindu kimwe maundu macio kuria munene muraria no njuge ati nie ta muikari wa Kirinyaga no mwatongoria anini aria maretha gite Kirinyaga county ni njaririe mbeu njithi na nginya ngariria aciari akwa atumia na thuri na ngamera hatire bata wa kurwa ugo senetauga turamenya ati democracy ni gukorwo na kwina kindu giki uranyenderia na hena kindu kingi na no ugure giki na mundu ngiagure kingi na hakorwo hatire na haro koguo undu ucio nitukoretwo tukira andu ma Kirinyaga maige thayo na Kirinyaga ni andu mendete thayo na ni andu matwitua ni UDA koguo hatire na haro ciama ici ngiri ni ciuke na cie welcome muno Kirinyaga ciuke ciarie cirehe agenda yao no andu ma Kirinyaga ri nimo mekumenya mwena uria meguthie na hale maikia kura na njiri andu atiriri ndukarue kana ndukamene ni iba waku ni undu wake makiriana ara support na nie mwenyewe hena andu maranyitirira na makani support tambe ujithi no matiraiguana kana ndimerete ati haha niho tugaikia kura ithe kimuno tuma na wakiri Jerry Maina na ningi Ngugi IG na gakimenyithio okaida orogothe no tuthie kuria Karen tuigue uria nake former prime minister Raila Odinga nake ukorwo akiuga no gucia wira ucio no ukorwo kirwo ni Njoroge wa Githinji na ningi kiumagara tucemania hwaini kuma thaa 4 nginya thaa 3 na professor Ngugi Njoroge thiini wa radio Inoro tugikera mugena ihinda rega Njoroge wa Githinji mwaro ni waku ni wega muno murugutwo ndirito ihoro ndi gukuria ndu tondu ni nurakirikana bũrũri ni gwetagirira ndumiriri ya murugutwo Raila Odinga na ndira gutwara imwe kwa nginya kure mwena wa Karen nigetha tuigue ndumiriri ya Raila Odinga kuri bũrũri for the Jua Kali sector in Kenya. Yani kutambua ujuzi wa sekta ya Jua Kali. I've always believed in the capacity of the Jua Kali sector to turn around the fortunes of our country and provide more for our people. That is why in the Kenya Vision 2030 we prioritized poverty reduction in the country. Under the Vision 2030, we agreed that a large number of Kenyans, our current and potential entrepreneurs, need human resource development to meet their operational and development needs. We agreed that our people need specialized training designed and offered to the entrepreneurs and their membership organizations at different levels. Even in our recent attempt under the BBI, we committed to promote cottage industries and the pursuit of a policy of import substitution, promote our Jua Kali sector. I recognize the Jua Kali sector as a manifestation and a celebration
of what one can do as opposed to what the papers they possess. At last check, the Jua Kali sector employed more than 16 million Kenyans and contributed more than 34% of our GDP. I acknowledge that the dream for a coherent and formal approach to this otherwise critical sector got deferred, but it is not dead. I am here to announce the rebirth of this dream. As I have gone around the country during the Azimio conventions and now the campaigns, and also talking to people in different parts of our country, I have had meetings with members of this sector. Recently, in Nyeri, I had a conversation with over 500 members of this sector. From those meetings, it has become clear that we must address the issues of decent work sites, operating space, market for Jua Kali products, and affordable credit to members of this sector. I'm also talking with experience from other countries like Singapore, like Malaysia, and South Korea. I have also realized the need to recognize and reward the players for their skills and help them to continue refining those skills and pass them to the next generation. And so today, I am here to announce a raft of measures that I wish to pursue in the coming months and when in government to help lift the Jua Kali sector to its rightful place in our economy. First, I want to push for the adoption and implementation of the recognition of prior learning policy in Kenya, RPL. I want to repeat, recognition of prior learning policy in Kenya, RPL. The RPL provides for recognition of knowledge, skills, and competencies, regardless of where and how they were acquired. It is a progression map to facilitate the transition of skilled workers from informality to formality. In other words, these people may not have gone to any technical training institute or college, but through practice they've acquired the knowledge which needs to be recognized. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns, armed with the excellent skills but no certification. They are therefore overworked and underpaid for their otherwise excellent skills. I will give a few examples. Number one, the tile fitters. They are among the best in the world, but because they lack certification, they are unable to directly secure tile fitting jobs. The jobs, therefore, go to middlemen who have papers but no skills, who in turn hire the tile fitters and take the lion's share of the pay. The RPL certification will change this situation completely, allowing our tile fitters to secure the jobs and earn the money directly. Yes. Ukienda kwa nyumba mingi hapa Kenya kuna tiles, yani nyumba ambayo zimezekwa na vigazi. Wale ambao wanafanya hii kazi wako na ujuzi mkubwa, lakini matajiri wanaambia ya kwamba watapata shilingi moja kwa kila tile. Hii haiwezekani. Na tunasema
katika chama chetu ya Azimio ati inawezekana, lakini hii haiwezekani. Yani hatutaka kuvumilia. Another example, when ships docking at the coast require repairs, our plumbers and fitters only have photo albums to show for their work, no recognized certificates. The plumbers therefore lose the opportunities to the middlemen who have papers but no skills. This will change with the adoption of the RPL. I want to give you an example of our experience in Kisumu with the president. We found a ship, MV Uhuru, which had been left there since the collapse of the community. That ship was now completely derelict. We looked for experts, but we were given quotations which were very, very heavy indeed. But we looked for those who used to work for the Eastern African community, those who were in the marine industry. Some of them are now retired, just living at home. And we brought them on board. They were able immediately to identify the spare parts in some of the stores there at the port. They also had the knowledge of the sources of other spare parts from companies in the UK. Those who were procured, these mechanics went into that ship, and within a matter of days or weeks, they completely overhauled the engine of the ship and repaired it completely, and it was able to be taken back to water, and it is now actually plying the route Kisumu to Port Bell in Kampala. This is basically a demonstration of the skills that we have in this country. Our furniture makers at various Jua Kali points across the country, like for example Ngong Road, we all agree they make great furniture. But many of them have to go through brokers to reach the high-end market where their products are sold at very high prices, while the makers earn peanuts. The RPL policy will enable artisans to get fair market value for their furniture. Na si Ngong Road peke yake. Hata ukienda Mombasa Road, mambo ni haya. Ukienda Kisii Town, huku daraja mbili huku Kisii Town. Kuna duka nyingi pale ambao wanauza viti, meza na vitanda. Bidhaa haya zote zinatengenezwa na Mutiso kutoka Kitui. Alafu wanasema tali hiyo viti zimetoka ng'ambo. Mutiso analipwa pesa kidogo sana ya kutengeneza viti na ujuzi yake, lakini mwenye duka anaenda nyumbani na pesa mingi zaidi. Take automobile garages. Every day, thousands of people flock garages where mechanics with excellent skills correctly diagnose the problem and do satisfactory work, but get very little pay due to lack of certification. Most times, renowned garages whose owners have the papers but no skills subcontract the Jua Kali mechanics for very little pay. This will change with the appropriate certification from the RPL. Ziwani, Kisumu garage, na kila mahali tuko na makanika wengi zaidi. Hawa jamaa wanaleta magari zao kutoka Ujerumani, watafungua na wakatengeneza na wapate shilingi 1,000. Kuna wale ambao wanapiga gari rangi. Kampuni inapata 1,120, na yule mwenye kupiga rangi anapata shilingi 3,000 peke yake. Hii
lazima iishe. We all know the hundreds of very skilled painters who line up every morning at the CBD waiting to be contracted by middlemen who get paint contracts. The fortune of those painters is going to change with the RPL. Utakuta Osoro, utakuta Kinyanjui amekaa kando hapo barabarani hapo ufungamano street. Ukimsalimia yeye, badala ya yeye akupe mkono, anatoa brush ya kupaka nyumba rangi. Huyu jamaa ako na ujuzi mingi ya sana. Anajua hata kuchanganya rangi, lakini ile pesa ambaye anatapasa kwanza atanunua naye maziwa, kwa sababu rangi inaumiza kifua ya wafanyikazi. Huyu jamaa na ana ujuzi wake lazima aangaliwe. Maana yake jamaa akitoka pale anaajiriwa, anafanya kazi siku mzima, lakini ikifika jioni ile pesa ambayo anapewa ni kidogo sana, na yule middleman ambaye alimtoa kule ufungamano street yanapata pesa mingi zaidi. Haya hatutaki kuvumilia. I am convinced that the adoption and implementation of the RPL policy will have an immediate impact on millions of skilled Kenyans who have no formal recognition. I am aware that the Jubilee government is working to launch this policy, a policy. I want to appeal for speed. My government will pick up from here. It is long past time to do something for this sector, and that has absorbed majority of the new startups, retrenchees, retirees, school dropouts, and those dismissals from the private sector and public sector organizations. It is long past time for the country to do something for this sector, which is currently the single largest employer in the country and a source of livelihood for many. I have also said that it is not right to refer to this sector as an informal sector. It is the biggest employer in the country. As I said from the start, it employs close to 16 million people and actually produces 35% of our GDP. We need to formalize this sector. We need to contract formal sheds for these people, to put up markets for the wares which coming from those sheds, and also regularize the way that they contribute to the economy through payment of some taxes. I want to say that we are going to form a partnership to ensure that this sector is formalized and that it succeeds. This is what we are saying as Azimio la Umoja. Inawezekana. Thank you very much. God bless Kenya. Ndumiriri ya mutongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga akimerekereria kuma kure gwake mucie Karen, na mamwe ma maundu maria aririria ni maundu megi uhoro wa gutigira ati ni arehe mitaratara mieru thini wa sekta ya Jua Kali, na uria ekumikania ati gutigira ati to nginya giukoro thiete thukuru nigetha gutuika ati certificate yaku kana ugi uria winaguo wa kuruta wira ni watamburwo. No ukoragwo ona nduthomeire kindu no ugi waku gatamburwo, na nehe na mihiano mingi muno ya nginya ndora mekira gatairo aiga ndora marutaga wira wa makanika, ndora mahakaga rangi, kaigi ukora ingi matiko matite thukuru no ndu wa guikara wira ni mathia makongerera githomo na magakorwo na ugi utiganite, na ugi ucio no nginya ukarikognizagwo ni thirikari ona to nginya ukorwo uthiite kuthomera. Na iga ni gutigirira nyamu ya ramita recognition
policy learning model ati to nginya ukorwo uthiete thukuru nigetha ukorwo wina certificate ni uri hewa certificate ni ndu wa ugi uria ugireire hindi ria uri fara. Iyo ni miario ya Raila Odinga akiaria ari kuria gwake Karen mucie na ekwaragia ni ndumiriri kurutaga kuri andiki a mohoro. Ndena ta he undu ngi arenda kuongerera reke tucoke tuikore kana he undu ngi ekugaga. Letu wengine wanakuwa na shida hapa na pale. Saa zingine wanapata shida kwa upande ya wale walinzi ambayo wanawavamia pale wanafanya kazi na kuwafukuza na kuwanyang'anya hata bidhaa zao. Lakini sana sana kuna wale ambayo wanatumia vibaya, yani wale ambayo wanapata faida kwa kazi ya hao watu wa Jua Kali, kwa sababu hao jamaa hawana yani vitambulisho au certificates ya ujuzi. Jamaa alimaliza shule akaenda kufanya kazi, akafundishwa kazi hiyo, lakini yeye hakupata fursa ya kwenda katika chuo chochote ili apewe cheti ambayo inaonyesha kwamba amefuzu katika fani hii au fani hii. Wengi wao wana ujuzi zaidi kuliko wale ambao wanabeba makaratasi ati wao ni mechanic au ni plumbers au ni welders na kadhalika. Lakini kwa sababu hawana certificates, wanabaguliwa, nyonywa na wale waajiri. Hao jamaa hawezi kupata kandarasi. Kandarasi inapewa wale wanasema watu wa katikati, wale mabwanyenye ambao sasa ndio wanakwenda wanawaajiri, na mingi ya pesa ambayo inatoka katika hizo kandarasi inaenda kwa mabwanyenye. Wao wanapata tu kitu kidogo. Kwa upande ya wale wafanyikazi kama upande ya welders, wengine kwa wale wafanyikazi ya ujenzi ya nyumba, kwa mfano yani plumbers and carpenters and masons na kadhalika. Wao saa nyingine wafanya kazi, lakini kwa sababu hawana ujuzi, hawana vitambulisho au makaratasi, hawalipwi vile inatakikana walipwe. Mtu kwa mfano anazeeka nyumba, anaweka vigae, na yeye analipa ati kigae moja shilingi moja, gae moja shilingi moja. Yule mtu ambaye alipewa kandarasi ndio anachukua mingi ya pesa hizo. Wananyonywa na mabwanyenye. Tumesema tunataka kumaliza haya, kuleta ile kitu tunaitwa the RPL, ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambaye anaweza kutumia kikazi, ili ionekane ya kwamba yeye na ujuzi yake inatambulika. Hii tutaleta na tutamaliza hii mambo ya unyonyeshaji katika hii sekta ya Jua Kali. Nimesema Jua Kali na hata wale watu wengine wale hawkers ambayo wanafanya kazi, tunataka kutambua kwa kuwasaidia na kutumia mpango kama yale ambayo tumeona katika nchi zingine, kama nchi ya Malaysia, nchi ya Singapore, nchi ya Korea Kusini, hata India. Wametambulika na wamechangia vilivyo kwa ujenzi ya uchumi ya nchi hizo zote. Tutajenga zile vyumba, yani sheds ya watu wa Jua Kali, pale ambayo wao wanaweza kufanya kazi, na vile vile store na soko ya bidhaa ambazo zinatoka katika viwanda yao hizo. Hii yote kifanyika, hii sekta itaenea Wakenya wengi zaidi. Maana hii ni pale unaitwa chanzo. Watu wanaanza huko chini,
na baadaye kwa yale jitihada zao wanainuka na wanakwenda juu mpaka wafike mahali ambao sasa wao wanakuwa ni middle class, yani matajiri. Hiyo ndio itaweza kumaliza ufukara katika taifa letu. Shukran sana. Nimwambia kwamba Azimio la Umoja iko tayari kufanya kazi na sekta hii, na tunasema kama kwa Azimio ya kwamba inawezekana. Shukran, asanteni sana. Nĩ mĩario ya Raila Odinga Ndumiriri ĩrĩa arekereria arĩ kũrĩa Karen, na no igua ĩrarongoreria maũndũ megiĩ sekta ya Jua Kali, ĩrĩa sekta ya Jua Kali aiga atĩ he kĩndũ kĩraga, nĩ hagaga kũnyitithania gĩthomo na skills kana ũũgĩ ũrĩa mũndũ naguo wa kũruta wĩra. Waigua atarĩria aiga atĩ rĩrĩa agĩkorwo nĩ ekũmba thirikari gũka egũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa matarĩ na gĩthomo kana andũ arĩa matarĩ na gĩthomo no mena ũũgĩ moete hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra. Ũũgĩ ũcio nĩ woywo na ũũgĩ ũcio nĩ ũrĩkoragwo thikũ icio gĩtambũrwo kana thirikari-inĩ yake gĩtambũrwo. Koguo nĩ ũrĩkoraga atĩ angĩkorwo mũndũ nĩ makanika, ndarĩ athiĩ thukuru agathomera makanika, no ũngĩ mũnenga ngari nĩ ekũhota gũthondeka, ũũgĩ ũcio wake nĩ ũrĩtambũragwo na akaheo wĩra. Angĩkorwo nĩ mũndũ wa kũhaka rangi na heana mũhiano wa andũ arĩa mekĩraga tairũ, aiga andũ arĩa mekĩraga tairũ aingĩ nĩ ũkoraga nĩo moĩ gwĩkĩra tairũ wega bũrũri-inĩ, no andũ arĩa mamaheaga wĩra nĩo mena maratathi. Koguo ũyũ wĩkĩraga tairũ na nĩwe wĩna ũũgĩ, ũũgĩ wake ndũratambũrwo, no ũgĩ ũkanengerwo mũndũ ũrĩa wĩna marũa na nĩwe gĩtonga gĩake. Onakora broker nĩ yarĩa gũkĩra mũndũ ũrĩa ũraruta wĩra. Niĩ ndigũkũhe maingĩ gũkĩra ũguo tondũ maũndũ maya nĩ ũkũmamũkĩra na mohoro-inĩ maitũ mokĩte ma thaa 7 na mũkorwo na Ken wa kũraya. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Ngai enda nĩ tũnene naye mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ya tabarĩra ino rũcinĩ.